ngaliwat. Kita berangkat ngeliwat. Babacakan. Kan memang ke Depok. Tadi next gelas jangan naik kan itu tuh enggak Umi ali naik kan itu sanong pedayu enak Bunda. Alhamdulillah ini kita dari tadi masak nih hasilnya centong belinnya centong lagi sambal terasi bukan tuh ikan dapat mancing tadi tuh ikannya daun sampah daun sampah Alhamdulillahirabbil alamin, kita menikmatin masakan tanpa modal. Sambelna tomat cabe limo segala menang ngalaan ti pipir nanaon oge unu menang balanja coba sok. Beas nage menang ngagiling sorangan. Tuh no masakna itu cep todi cenah. Alhamdulillah nikmatin ya. Mantakan kudu dararaek hirup di kampung. Ini seger segala gitu kudu dibeli menang melak nanaon oge menikmat ya Allah. Alhamdulillah sok kain hararayang kade sok dararatang kade mantakan ulah cara ricing bae di kota di kampung hirup mangeunah di kota segala ge kudu dibeli ngeunah hirup di kampung segala tinggal ngala. Alhamdulillah tadi ngala jeruk limo nyambel ayeuna jeruk ieuna buat cuci mulutna jerukna alhamdulillah teu kudu meuli nya subur bener-bener tuh tempo nu handap tempo tuh buah jerukna mun dikesa gulung tempo ya kaluhur segala ka dia itu buah jeruk tuh dia tah tuh dia meninggal dek kieu tuh tinggal ngala bae jeruk teu kudu meuli nya tuh tempo buah jerukna meninggal dek tuh kan